weird. Sweetie, maybe come on, mommy, I drama. Hey! What does you a chuma? It's a living testimony. Kona kwa judi. I just paying for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ashesa a dreading cratoimu. Adia to Musa a ye. And tontum ho wa piekro. Osimo jabi nchembo jabi. Say ye na entontum wa opie ye. Isa de oja ni mfiche ma ni fuye. Ana de otutu regu basabasa. Ma eka ni entontu wa munsuo pain tontom. No akwa winu a enka me ohene yira prebi. Me fa ho ben. Na enso funtum wo sa batatwene nti. Wai na oti abibimem kwati ebunu. Me twa malaria. Na me de me pimpam trefo ni dimpa herbal mixture. Malaria shia no ni sasie tu befua. De hwehwemu akire se wonya malaria. No dimpa herbal mixture na sientu. Obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa. Opemfo de oma kwadanofo ni de onyamfie dumienu. Enye mamo FDA agi edwedien krato atumu se eye. Atumedie ye die yo. Adama wo ya ri ngasi atukura. Dimpa herbal mixture so nebia from Macho 024-877-8899. There's so much bread. Na matana se na mohwe me KUMAWOOD TV. Be di jumodi e bero. Matuni din ewiase na okwa. Ebusua, so you say ewiase na okwa dia. E ka hu say ewiase your boss so na asase a owura. So owura dia na o mra ni amane a odidi so. Adeche ni ade say we. Adeche o mani pada sani na ade say o ma odman ko na odidi ni juma. Ebre nwura, odi pada sani pentem, etuni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. Which let me say, if we are saying, and now, and Kedan can keep room. You do all anything that you. If you come away, no me major prophets. I first said you may do it, Embro. May come and sing to you, I say. If we are saying, what was our open? What's not say, John? Say, a dream mirror, or Hino, a Bobono could dream, not at the Siano, who soon look dying, not at the Chiano, or Hiny free for never. Which let's say, if we are saying, and now, if you say, if we are saying, Edding, internet say, if we are saying, and now. Eddie come on, you first said you may do Embro KUMAWOOD TV from Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. You bet me a home TV, and a Penada. I want on so upon Semana, a KUMAWOOD TV, so now home TV, so you may be a drew soon, we are saying our qua. Na mamenchia anamenda uma ene mi chief executive producer famous say na omo sisi mfefefe na enso mu yimatan o mechi famous baby obi a na mechia na na dwumadi soronko wanye bi anhwe bi wa ha ho ade ntia because ene yenye ya de nyina the big and the most famous person ever met in life Kintakute na odide hinta obrabum sunsum semu ene woni yebeche di ono no nya no pese yeche fofofo wo so de beche yekwa abusua nti de mesere free wo an say ubenya bre no wesi no afre unua aboni unua man yese de hinta me no mienu a yenim no ene Kintakute wode bre o ewiase na wokwa min se bre no bekọ no so na dwumadi na yede ahyehye so akra makwa ba eba ewiase na wokwa yeah. Hey. Yason. Hey. Akaza. Yenuya. Mu. Yason de lezi zodi makwa chichichichichi. Mu. Labo ko de. Nyamya domo. Ebusiafo ne nkra ne so e. Oko. Obobo mpaye ana ubeyi apaye ne de aisha dwumadi na ase. Oh. Eda nyamya se. Mpebo bia ya asida. So mpaibona ampaibo bia wie nyina ya asida. Oh. Alhamdulillah rabbi alamin nahnu natawajjahu ilayka ila rabbina ya rasulullah muhammad ya nabi la muhammad ya nurullah muhammad ya nur samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. To be kada tice sai ya na sai
alhamdulillah yedanyam obode ase nti asem na oka ni nyina ase kire ne sen oh ya asida keke me se medanyam kopon obo soro na asase ase medanyam kopon obo oye krawura one bokra emakra ti ase ono bo nkwa ene ma nkwa betena ase ema nkwa betena ase wo de na ase so o ma nkwa nti ase dan ka ni din ami enye ni paibo ni nyina ahwefo ni paibo nyina ase kire ne se oda eye twiri ampon ase se obo nkwa ana obo kra ma ne betena ewi ase na o ma ne nkwa bium na ene wasore no te eye nkwa mu a na moje di afurisa ne woni katarma so no timi kasa ma hoden bade ya na ase dan ka eye twiri ampon no didin da ami batonye ni nyina no sa pepe mo na obi obi so say hwani kintakuti ne mfie se no de wura esunsum semu oh ya me din di kintakuti na kintakuti ni ya enye me krade enye edin ya de to me like edin ya me nye free me call free oh okay all right enye me real name no real name part say in the make a chiro later on a higher kwan the real name oh okay fine but there was a kintakunti ni edin ya me ankasa ede me feel ya me de to me there was enye musician bi never kintakunti na osuwi ai na be kintakunti me before me nye kintakunti no na e school na ma so de school na misaka sa kintakunti o kan aswode awodin boafo ni bi fan club no ye doje class e ko hwe kintakunti movie no so headmaster no bagina me nchen na me ne kasa me nim se obi adware jami o ni o so me se kintakunti ye ko to hona na kintakunti ne e shiase okay all right so o kasa ni mama me ma tiase asi obia ewura sunsum semu a osadin enye din foforo Abraham ene okunya apam with Yahweh ntino osadin beje Abraham yeah budin kintakunti sanity ana se stop on keke oh din a common ma obia edit ma se like obia de nim me din doso okay obi fe no lie did de doso obi fe me patch obi doso me din doso de edin bia wo de fe me ya din papa de a me kire be kintakunti na me na me chusu ye ya wadi o ya se me mabeto yesi eni itim bi de ma na wo tim ko fe wo de na crowd represent ni be saying na wo se bi eni ewo mo hodo bebre ye kasa eni a eni eya ade a odi ohu what you say otime hu bibidia ye fe na eni to fine eni ewo ha eni eni sa wo ha ewo kumam so eni de bi na opese which mean kira say anyway bi pese on se yen de wiase ena wokwa ye dwumadi ye dia ne se dia hinta wo sunsum de hinta wa brabo mu a enipa enya nti ase e wo sunsum semu no ena epese ehu eno so na wo ne medi nkomo pese enipa ye de esua ti mi buso eni a enipa hu nanso eka bi fa ye hu brabo mu all right ye ka se eni ade a ohu ena efe ne eni to fine yan fa de se motia bebe wo ha o mo hu o mo so o mo ka chere se o mo asie nti but de o hu o mo no je ye fro mo se o mo weni mo ananye sa mo obi wo ha o mo hu angels mo motia ti bi wo ha o hu angels but o be feel the presence yes o be feel the energies na around but motia bi wo ha o hu angels ni direct mo say de ba ko na o to chance me feeling presence no so the only thing they say eni eya who do different types. There was spirit. Let's spirit in the enable bell. There was soul. Let's soul in the enable bell. And answer like there were elementary beings. And this bit na the eni day. A bell. So ni na your friend eni. All right. Inti mi busa say in facing and our name sa eni na nante. Oh, me collaborate with the nation, but not a secret.
but me need ko e nima na ebie sa won say eni bia hye free ati say agrogro sa na ekosoro epeja so sa na etie eni bia etimi ye say bia wo hye so da ya control limit bi na say enye da ya biom beba wa dwumu ade wo dwumu bia na eba so e ha na pese biom ade wo dwumu within 2 minutes na ba and ade wo na within 2 minutes e happening uto wo kai obi sama na happening ni na yi so eni na nkasa no ye de won dian angels ana demons ana jinnis notia ana de neutral universal eni what say depending on level of energy and the better say obetuma ho we entities bitwi ba ebia me feel present no ba me hu omo and it be do stage bi betuma hu omo what you say depending the level of we are and the better say hu we into wo de ndie na hu angels entities nkwati ana hu angels ana hu gods One say they work in English name. Now the two of them. Very good. You are body book why you know what we angels and we jinn, we angels, we jinn, we elements. So also more avoiding the mudos different types. You can say beings beings include the angels, the jinns, and whatever. But we are different in energies. Wow. So any panel. No, na we live in vibration. We live in vibration. And motia mono they live in sound. Okay. And malaik angels no so they live in frequencies. So frequency no way before you can use vibration number home frequency sound no more no sound no more waves no more a bad day. This ABR and then friend in breaking down of energies. Breaking down of veils to open the veils to see something. That is all. Okay. First day in classroom. Obu wo beka se ne de no so ndaye no onam apum. So oni akoye afa. E ka fa ote ase. Na ye ko horo nani mama no. Na ya so nani. Ne ne bie. Eni be bie no. Ne de ne ye nsuo. Wacha se no ni nsuo ede enam. Enti nkra brimu no no taso so ndaye no nam nsuo mu ni ade. Obusu de beka se o so ndaye no ena muti abefa no. Ene kotete na ye de e wo ye nwuram. No ni mutia na nenam na mabu mu ni ade na mutan mu na ade through that no obaye no obeyare kakra bodam ene ebesa na yare na ye de bibi tu nechi ese e friend se boto anase ye pe eye suman brafo e de tare chi na mutia na de etwembe no obi de ezubeka yen so me de wo ma wo ye no ya fama nko ba bia beso da ye na me huwe eduru mebi no mia na mshase omo kire me se me fa de nkotu wi ha na emu no sa time mitimi misase kura na meti kodu di che madamfo mitimi yisika ade che madamfo we ye ade ani pa experience free ni youth age a odu a level bi a wonye sa nwuma ni biem afa oni nwuma no anaso ni sa entities no edi dwuma bi pewo de no perspective no send the nisifa koye from your young age to level ya ne ufre demons and angels no ano secret de mama minimum age de ade a esie na secret metimi nam kra omo ba me nchen na papa bi na ba me nchen owa na okota puma so mostly no na me friend Moses because common movie I bet ma hwe that Moses na Jesus but the same dressing don't omo wa on the time bia oba no discuss go sha ha say we chop money na makofa and the door so na mutia mini mostly no men deal with mutia mini mutia enjuma nche say mini mutia da bi o mutia bo bibiri wo ha omo ye friends but omo mu no omo deal mi no omo ni eni ade bia nkomo o betima di nkomo in the final but mi no omo ni eyi the mi no omo ho no ye angels demons and no me demon but who is white me so white. Oh, okay. And I'm from my main topic so. And any picture e wo twetwede. Ye kasa wo twetwede amanie mu ene opese wo hu nyame. Ye nipa ba enipa hwehwe nyakopon. Enipa hwehwe abode ye, enipa hwehwe tumi. Enipa hwehwe eye star, o so me star way. Enipa preso benye nkunumdie wa abrabɔ mu. Ni sika ehye. Na abrabɔ de urase ana ayede apem.
pewu no yehwe abodi mu a Bible say na wabone ne ho to elementals ni mu ene the star pewu nim diem no yeka elementals na ene star na. How do we connect as we human being? How do we connect with the star? Kwa be so na yede ye ho hye ewiasa abodi mu a ye behu obo ade no. Odaroma. Oh, me that say. Say to be some questions say. Oh say your elements. There was stars. Difference will moon them. So that elemented beings no almost wo elements as to say as we so we have 6 elements. As we a cast element and any day. And only to say first one here agrada tender. Second one here the cloud, that is the sky. Third one no and only the mountains and the fire. Yeah, that is the fire. The fourth one in the air, which is the trees. Fifth one no and only a friend is saying assassin no moana. And then the last one no the usuo nipa. Usuo koretema nipa. Assassin koretema moano. Ena mframa no koretema dua. Ena ebotan no koretema eja no. Ansa na clouds no koretema sky no. Ansa na lightning no koretema sa tender light agrada no. So sa na nyina atie. Okay, so na tie dia na ma mu so kwahwe. Pe ebimunim de nkyere se enipa firi nsuo mu anase ewia mu anase mframa mu anase asase be na wo me hu se ade ensia ene wo ewiase a enipa eni ye edi kita ho so enti ne edi kita ho de a kwan ben so ene enipa firi sa ade we because ebitimi ka se me nsuo ba ebitimi ka se me jaba because se me mframa ba ebi nsu fresh se ewia ba ye free asanyo ma we nyina nature ene ma na yehu se we ye obo ade no ni nyina ka bom ne be ye de obo ade no be na o ma yehu se e elementals sade we na ka no e de ade e jana ade represented in. All right. O say nipa se ye free nsu mu a o wana kre obi a se ye free ye murofo no mo se ye hia se free ip yeah ado ya na mo fe o mo say apes monkeys no almost ye share free ni nyina ya na kore but yes that connection na some no mo kan no ye connect nipa de ye connect ma bibia abode bia ye connect ma no. Number 1 biso bia say only shocks wo me hu shock vibrations shock the electrical shocks be near system no ye will be the brain represent the sky. The brain represent the sky. Yeah. Brain no na esoro no. Clouds no. Yeah. Okay. So you when you maybe be system one. Ka tell say apple. Eni nchide. Ewo nchine. Apple enye mienu. Mienu. Fine. Maybe say o pai no mu moja enye mienu. Ni na nchide. So elements no yakopon en na ne elements no. Eye the lowest one. E dey boy nipa dasane. So nipa bia e connect masa ne manima no. Sa 6 elements no. So obi ani ho a on connect masa 6 elements. Motia ebe oye bonofre ejamu. But enye eja na amemi ka say element no. Ayo. Motia ye bonofre eja enche say onu free sa eja na ameka no. Na me ba cho onso bu ho a no koso candle no waso incense no sha say no botu mi bidin say oh kintakunte but the power the way of den I cleanse and call you but no harm ne say candle jana wo kana sa eja no eno ni element ne eno de eno your soul eno so ka soul so you were souls you were elements. The elements will be souls. What you say? So the only thing now make person clarify I said. He said I shall say na candle na ebo na eja. Yeah. Na ebo da ho a ehihye o. Na ebo beni. So asaso we jano enya ade ye beni. Metals, who the metal minu ebo musi. Entija. So that ye bia wo di bom bia etija bia e kire say eja. What you say? So crystals, rocks, nina yeja. So minimum what ba say. To eja na make say eja no enye eja na ye so no see no. Enye no bia. Ye di eja. Elementic
spirit of fire no and no different from the burning flames. Oh, okay. What you say? Ejamframa. Frama and also different. You also ejamframa. Ejamframa. It's a flame fire. Flame fire. So fine. Then I say burning flames. Oh, all right. And a burning. What you say? So what here? We share Quran more. Yankopon kachira say. Waljana halaknahu min qawlu min nar samumin. Osi moti bia oya moti bia Yankopon bone free eja this book. What you say? So saka of moti mu nyina no omo nyina free sa janamu. But emum didn't na mostly butain enyeja but element of what? Fire. Didn't na mostly no ale motia no omo pe butan ase. Omo ben metals that they gold, diamonds, omo ben sa ni mane no. Woko kintampo baby rocks no woro. Ono omo tie. Omo mo say energy no so a no ma pack rocks no according to their sizes. No ma pack rocks no sir. So omo ankasa they activate their inner fire no through that elements. And no more yes animal man. So omo ankasa different from what we are talking about. Oh, okay. Na yehwa de wa ha. Obo A6 elements, the thunder, the air, the sun, the tree or the air, the water and the earth. Very good. And all me at ya say enipa kran say dote ne de boy kran no insu ankasa na okra na de ifri mu bae ansa na egboro dote enim ansa na eni nyima ma yekonya the vibration of the thunder sanyomo nyina na enipa ye oye ewo asase so ye na yetiwe nti say ne nsu omimu eja omimu eframa omimu thunder omimu na edua mframa enso ye de ewo omimu na mamimu sawo ahom teso na ahom benete sa to me okay say eja aye kan eye honhom we net so enframa we honhom net so oh the uka no nyina ya na kre honhom bia ni nyina continue honhom ni nyina was spread oh say common name I be frɛ honhom is spread you need any word bia it be bia or elements are different from spreads and elements are different from angels. Spirits are different from angels. So ye omunyina a difference. So elementary spirits there, Matthias here. What you say? So elementary spirits no, yes. Agrada no omu to say angels. Omu amugada algrada na omu agrada na pai tijano like tender stone no sani manone nyina. Omu they are controlled by a certain entities, a certain elements. A certain beings, they are called angels. San ebefe common name, but they are elementic angels beings. Oh wow! And some entities like dwarfs. Dwarfs, they are only the lowest one. Only nipa or omu beings. Nipa beings area omu amuwo friend saying omu amotobewo. Those who produce. Yeah, omu amotobewo. Oh okay. So omu amotobewo yeah ebetimawo. Motia mo metmawo nyina wo ye no mo nyina the same class na o kan sa de dia na obo ade no ono hwan na nyame owe nyame ono no hwan a on kremofo de ya ideology no of nyame ne de different ya say nyame ye ntimi nsusu de we osotie but ye nyina afri nyankopon ne tumi mu ahia say ono ne tumi na ewo ho but oyi tumi ne firi ono ankasa ahonde mu no de tumi no ego bibia so no tumi no only kema ne tumi no bibia ne tumi no wo bia wo ho no what you say but a friend is saying nyankopon ankasa no it say the way it ha just man for be hwe ya we asese no and we different but nyankopon me pese de ka me kai adibi enchero o say inna rabbaka la bil mirsad ono nyankopon observe bibi adibi entafe kwa be wu kwa wonim say entafe we be wu I see ka nyankopon wo soro a ende ka form de ka bebre nyankopon wo form a ka ende ka soro for bebre into what ono okuta screen no what na screen ni nchen no hwe nyina
Efe ni malakutu. Ebi so heavens o wiem, ebi so te akomam, ebi so ono ne eye asamado ehene. Ebi so ote ensuom, ebi so ote abotam because ono ne Zion. Ebi so there be twia mpontinuem, enti ne eduane de eya ede ma enipa dasani o na yarese mu a wode no free o how mu no. Enti pewo ideology na se pe your perspective no, obade no, ono ankasa kasa ye hwehwe na yebehu no he. Ye hwehwe na ma me nkyerɛ example. Obade ye wo musi lesa ka misle hishaya. Ye ntumi fa nsusu bibia, ye fa no nsusu bibi. What you say? Fine, it's true. But ono no to say ebia akola na maame. Akola hye ne maame yema. Already ahunu maame. It's impossible, but obe feel ni maame. Obe feel ni maame present. Yes. Obe feel ni maame energy. Ni maame didi no didi. Ni maame didi akomde no. Akomde ni maame akomde ono so. Ni maame yale a o yale. So sana etie. Wow. Nyankopon ono to say bia Bible mo ka say ahyase no in the beginning there was a word. The word was with God. Yes, and the word was God. Yes. Through the word everything was created. Yeah. Sana o say ahyase no wa bo bibia at once at bako. Just ade no ono Nyankopon ko na wo bibia ni ho. So through that ade no Nyankopon di bo bibia. What you say? So o person me nya won ti ase na na se Nyankopon bo ahohom na ahohom ne ne tie. Na enya ahohom obo energies obo light. Yes. So you bet my friend the light and energies. Ahyase no obo light. Single cells beings or single cell. So single cell no mo no divide ebo abode bo bibia bo you see heavens whatever angels and everything ansana odo akobodru nipa ye wo cells no yemiensa notia o cells no yemienu na friend say angels no o cells no ye baako enti na me fe elements no they are elemental angels elements but o gene because they will one cell. Okay, and what's the difference between the element and the nature? You can nature about you, and you can elements. So, and now my own say 7 elements. And star obiase ensorma and yaha, onsorma eshawahase. But to knowledge in spirituality, no, you can stars are anything. Stars here are there a control elements. Stars here are there elements. Elements shim. He said the earth way, full earth meaning a star. So that kind of elements now star no it's ruled by the old and the meaning na boom the friend star. So and also other planets who friend stars. For now no make a say what 7 stars. 7 stars. Yeah, 7 stars. Are they ruled by the earth? Rule bibia e we wiase. Ebini de efre ebidi say. Ebini the sun. The sun. Yeah, the moon. The stars, the darkness, the heaven, the earth, and the all souls. Wow. I reinforce what? And then we say in instrument and the east no, and I shrink a see and in instrument bona woman say, I mean, show star on, we shall break a see. And it's what to say star, and it will soon, and the assassin. And the assassin we didn't connect to what would be in your weedy, a ho, and the asamono, and any kino, and a danny butumuno. And the kunta ebutumono. Comparison of connected with your star and the elements. Elements and soon wow ni pedwena what you or say any pedwena na created the elements. And the star and they connected the earth. Interior singing and shroma a inshira. The comparison of betty inshira. And I may be prophet back the prophet major. The only sikija. Prophet one. Wajeni bako pe oe sokoba abu the only prophet or say the sky. The money is in the sky, but how to convert it into your pocket, you know, to make it a complex, you know, it takes the brain. Or see the money is in the sky, but how to make it ube for the sky, you know, to your pocket, you know, a jadre, no. Papa better na sinemi musa no. Sa abebuwe ya papa catch me. Many years ago. By now, woman enters our sky and cross our dream moon. And this our dream bit me a calculate. I'm not connected to the sky. A drainer. No one should be or say the money is in the sky. But drains so near the sky. How to you to calculate the sky to connect this to the sky? Say the bit may go a year ubotomono. It takes a key. And I'm saying me uncle twins powers.
Prince Powers ɔsɛ ntafo 2 mini Tuesday ni ɔsɛ ntafo 2 mini ɔsɛ on the Friday bia no ɛna ntafo 2 mini sane ɔde abam no bɛtena ase ɔsɛ ɛyɛ haba bi ɛda ɛyɛ abam akunya na ase ɛna odidi ne dwuma ɔsɛ on the osunsum sɛm ne haban kwa no ɛde ɔtete ne wɔ hɔ ɔsɛ sɛ ɔpɛ ɛyɛ ban bɔ paa me dem friend AK47 ɔyɛ samana bi wɔ hɔ ban bɔ kwa no ɛde edi dwuma no na emum nya ne kwa no edi dwuma no sɛ ɔpɛ ɛyɛ akwantu spiritual marriage ana sɛ sɛ bi diska ɛyɛ dwuma na ahye a bɔmɔden so bɛfrɛ no 0248 699898 0248 699898 Twin Powers ni o say ntafo 2 mini o say on the Friday pa o transi Friday ene o de ntafo 2 mi adwuma walai talai oma enti bomodi aso de be kire eya abre Broni Krum uduru go filling station Broni Krum junction wana friend o 0248 699898 nam do ko ye na dachi o si na dachi ni o so busumi ni na dachi o so 2 mini na dachi o say ehuntanwuni ni o so on de aban tumi sem wo mo nimbie mo mpese mu third eye no mo pay motia mo bosom na awu mo bosom na adwane no on so do achi wade aka bosom ntene de wo aya na wotwa frede wo so be birukuru bo moda so bo na dachi no mo no mpetumi ni bi ma wate obetika kra bia de apone mo enye no kwan so na dachi so wo edan bi wo ho oba menka ohintasem de hia so wo bo afode menka bibia nkyere no ubo wreda mu wona ono abeka wo hintasem akyero no nimkwa mfa so ono bede wafre ye wama ne hum oma mso mpa akwantuo no so momo ne asem ri be kyero momo dwuma aguo mo sebi mo pe bambo akese no especially politicians for ministers no mo pese mo ka na ejedi akiri mo kasa ya na se nipa yo amamo no so mo mani amfo mani nkyere ho na mo so mo pe eye tumi ededi dwuma especially asofo no ene akomfo no so mo mani asem ri mani kyere na dachi hunu and spiritual center also Owasankari 47 udu 47 wana jina wona eye papa na eye organizer wono ujina wasa hwe na dachi friend 0246 014029 0246 014029 na dachi ni osu 2 mini na dachi no se haban di o se haban kasa ote onim de we a ote haban onim da okote haban onim mra ote haban de manipa o so no ote haban to won sa no de aseni pa yare obawa de haban be ka kire no o se hey meta me ewu be se o se brother be te haban fa sa nipa we yare mame o se no ano asoro no di akiri no okote tam ewu ama o se hey wo susumansa akonfetigo o se bra na okote akonfetigo no de abesa o yare bomodi be friend 0246 014029 na me mfa nko eye me papa eye Nabukari Asuma also we Sofia Junction wana freno 0244 593278 0244 593278 ose ono die oye papa na ni afi na nanom ma cha na die ose ono nanom na edi dwuma wo ye na so ye ho ose ono o metum futu nguni pani on chere buo biem wasase so dia kan nyina ayese obobua adasama wono mu di eye abenebene wasetena mu mo yere tewa na mo fa akire no ose ma no ene mo di boto adi mema na mutwafa me aho no mema na mutwafa aho no ose ma no momra owaduro bi wo ho wo de be kan no de ka bi be ma no eno ano be ma no on fa akire da mo ma na musu o ya ware ase no na nase momra o kwan afa so obe kikire ye be ma no de ama wo nye bone kwan so na emom no so obi mpra ana obi yere ana obi kunu ana wo paaje a ene de mensi ho na mema no so asabi e ma no twetwa mo fam achi no ono so be ya de mem be ma no koya akam se aba se krama na ni magu ase no oso sa eduro no ho o se oba sebi obejo fefefe so mo nkwa no de ete eye asofia enti mo de aso be 0244 593278 0244 593278 na me fon ko edusa o se madanse ni o se nye se ne di adanse na ye bo na ye sa ensamrane no o se edi kekede ma no wona mo ba mo jaresa no no mo ka se ma me edusa ni o se edi adanse ni wenya na edi ma no madanse ni o se 3D malaria pa o se malaria achew o se we utedwuma ye mre o se gonorrhea koko pa se moja se efifuto se obo utrim ntishiwa no skin disease also de hunamdua no hunamkwa no de ato hunamdua no fast already e beda no rate no se nimedua no onchenyi wo house ma on se engine oil ni nyina ye de ma mema na mo no maye mo joine bergo fan club no teri ande ambre no sikwa no ma medu sa se on de oba be jimo yare oba be samo
every year my money hunumu or some engine or making way with change house and I amamu into move for money 05001 101 15 0500 110 115 0500 110 115. My medicine you say my dancing you. Oh, where going filling station where so I'm macro na ho na obutu dunuma. But mo dey so dey oni be chere no. Na wo so waje wo ho afri yare mu. Na yare de ya ade wiase wo mpa so wo yare na wonya boafo. Nti mame edusa se mane yo boafo wate. Fo ni chere ye edusa going filling station wo so am macro. Ho na obutu edu ndwuma. The same radio ye na ye kintakute e na edu dwuma no. Wo se ono de owoye astral planes no bono hwe nipa o chew shebre mu no hu de yema o juma wo so ye no abrabo mu juma wo se wo tenase ya odi e wo abrabo mu so wato nzu ya wo bre won so ko ye office wani apam afiri wo no o se ebia na nye wadwuma no enye no na obo ade de ma enye no no eye na ofiri mu eni pedersen bi afiri banti mi mu on banti mant yeah ye wo months na e rule nipa saon se mant na rule dia na me do ko ye bazooka the Lion of Judah, the Lion of Judah, the great Ghana Lion of Judah. Papa we on me say answer na politician bi sa nkofo bi nya abawi. Na papa we no account. Party bi e wo man mu ya say. Ombenya omofa wodi ebedi Ghana man. Na papa we no account. Edi ntina make sa minim de menhunu afiri no ho. Ondo so isu angelic and odidi njuma so once was batakali no okuta ne ye ne poma no also the Lion of Judah ono ndi also oyisu eye kroji fita also angels on kwano odidi njuma also friend na mususu nkasa ma ono anka de hinta sam na de wo ho friend 0244 72 6387 0244 72 6387 papa we hey minua wo friend na ka chen say papa ma bro wiasim me chiri wiasim se de metwa yeso am run about no mintimi nko achiri eno anse metwa mo frede nko besie papa boa me kasa kire no ebo odi kire no wonim de obeya ma wo enti frɛ no 0244 72 6387 0244 72 6387 also wade bi wo ho o frɛ na ono nim de obeya ma wo uni wo kra no be kire na wo wade ho no and a friend the great bazooka the Lion African of Judah no akra yeah say o kase moon dia ye ka bi say anse na ewiase no obenyi nhire from say e full moon ye mfafa half moon ye adwuma emunim dia ne say wadaroma moon no bosome no e contain 30 days 30 days no emunyi na dia wo free moon nyina you belongs to what the moon wo bosome na say so dia be pese be pa kire no say obia ni ho a wo be ba asase we so na month no any ho even Lucifer before we castle no there was a certain month the moon was there before Lucifer the sun was there before Lucifer okay so ni na na e wo asase we so ansa na Lucifer e there e ba all right mame mre na e abati ame mame mfa me phone call no ahwefo wadaroma gidi se papa ye be sa de na ide aba mre se mu no na baby adri me pese obem na de menti me mbusa no de kire wadwen so obe number is 0244 840108 0244 840108 usu betima badwumedi so na de menti membusa no ana de kire wadwen so obusa abra igusuo 0244 840108 0244 840108 na ugusu kasa yeah so months no e wo mu 3 ye wo obia one belongs to the devils the one belongs to the sickness the one is what normal so time via devils no omu different types and so now you obi wo month bi wa o sickler ono onti apotam bi o yale sa natural natural and so now you obi a ye wo no different month bi mu a o ye different entity and so now you real human beings yes we so motia we so je ni nyina sa nyama no month na eru sa nyama no month na control sa nyama nti ebutuma wo aso de abodin fo ankra no na so tene ne ma beka bia wonte omo de omo free good month mo omo free satanic month mo omo free sa kind of month mo etire minu e ba ko on aso tene
akosi child so my wi okay nya hwe hey janom o so menum wi bra wi ni there o kakra no o say we pa no oh say we sa no ya dey say ono dey ke kunu free ase wi ni ye ne de sa for no free the amount of evil more yeah ne ntwa de on say nipa de bia no we are born with this this na ye nipa yetimu a ye de boy bra eno so no enyame bi to so omo no na ye say connect omo ti really this earth ana this no were under the months and the months no were under the year year no were code and the days no was the warm code so year no the time bia and na the months no 12 months na eba and the time bia so months no na the days na eba one and the days no so na within 1 week and then the 1 week will form the months so sana and the time so ruled by days so sana na nyina ate 0244840108 what or say ewiase no step by order days no will form month no ho na element na dey eto aso hello good evening hi KUMAWOOD TV entiete mo da me pacho ti wadama ye the chero wadwe no ana se de ehia no obehwe hyebre mama wate yiri so wadarma I say no de ebusa na ye de kan yiri so 0244840108 0244840108 hello oh wenti me nyina so hello hello good evening KUMAWOOD yeah okay you didn't know your free oh the Krishna Shaindri too bad oh for the Christian to men so 0244840108 also betima badwumadi so ye ne eye kintakuti ene de ahia no or ka the elementals and the stars or say ewiase no element no stars ne kata eye element ne so na ansa na obenya inhira no this wo hwe de zo aye bo no sa anyame na ewu mu no eno betimi aye de atapom no nya unhira pato nya ne sa edi kwan be so na advice enye exam before anyone na dey be month of April no yes I want Monday the June dey be na also within no asase so all right months no April pass no zodiac chart no mood and fix but April itself no and the color red and a Monday so Monday born so the color white and our for benya e Monday so na for ben so na e month nim oh Monday do above for Gabriel no okay hello good evening boko ye ho den se tweyam ponyankopon asem no na so okay but just say no can be like after say all right Mate you the number no beto na so one na chese nim die no hello oh too bad you ntime nyina so 0244840108 0244840108 hello yes sir yeah what my last call show free TV on Yankasa hello 0244840108 0244840108 also betima badwumadi so papa or talking about yen abrabom hello ja akra manenko
Itano. The doesn't. So kind or can I say, what may you different that I said to dear that we need and okra. Or any okra in time. Medasi. Mate. Krishna, this is Medasi. Ha, last call, the uncle. Hello? Oh, hello? Hello, madam. What do you last call? Good evening. What's it? Mabati, you if you fear that would you mind say on whatever last call, but you'll be you are no. I'm a day a year after for the BC. Intimate for Afro Fubium, whatever. Open your man franchise free a Krishna. What say? A journey the end the eater. Ubechichi Mamade, Amana Atia Sekakra. Na area say any pa and any the soul. And Chasen telephone number 2 Chira Mamedase. Enipa. Enipa system of the body. But a crowd they are dear Eshakrano. A crowd they are dear Eshakrano. So a crano and a friend elements, what you combine all the elements together. And remember on Nipakra. Okay. It is any pakano, any pano, the kabuma beye, a nipa. What son of Mitiwasa Manasia? Aha. Any pano, dear Sadia, and I may say, now spirit, no, on his way. Spirits are different from elementing beings. Oh, okay. Spirits are something strange. And when the time be at me, Kaya. Okay, in Tiankaya, said they say the spirit, the soul, and the head, and the critique. They are spread to the free Becca who in the beginning, a Becca Adam who. Yanko Adam, we don't know this spirit neither. A canon. Yes, beside your beam. Yo, no people on Pashadarma, number Ben on Francis name for now. Oh, friend, me were Pancrono, met good Pancrona, O Mane, Methodist as right down. Who stand up from Cremofort Dino, who had right. Opposite drugstore or opposite immediately right scene. On side on 0245 645 144 0245 645 144. So if you had a bar, you have been oil. If you had a bar, also question be wow, I just fear about. Penyin say shibidi na obenya oyedi aha na di dwumadi be se medin di eko Facebook ni etwa ho na eko fire pom den ye ne dimpa naturalist herbal center na be twetwe komo metwa me waba wadaroma entontom ho wapie krom ase moja bi nchen moja bi se yeye na entontom a opie ye bisa de oja ne mfikyerem a ne fuye ana de ototo regu basabasa ma eka ne entontro wa munsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi mefa ho ben na enso funtum wo sa batatwene nti wai na oti abibimem kwati ebuno metre malaria na me de me pimpam twefo ne dimpa herbal mixture malaria shia no ni sasie tu befua de ahwehwemu akire se wonya malaria nom dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ni de onyamfie dumienu anya mamo FDA agi edwedie nkrato atumu se eye aturidi ye bi yo adama wo yari ngasi atudura dimpa herbal mixture so nebia from 024024877889 entontom ho wapie krom ase moja bi nchen moja bi se yeye na entontom a opie ye bisa de oja ne mfikyerem a ne fuye ana de ototo regu basabasa ma eka ne entontro wa munsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi mefa ho ben na enso funtum wo sa batatwene nti wai na oti abibimem kwati ebuno metre malaria na me de me pimpam twefo ne dimpa herbal mixture malaria shia
no ni sa sie tu befua de hwehwemu akire se wonya malaria nom dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ni de onyamfie dumienu enya mamo FDA age edwedie nkrato atomu se eye atumidie ye bi yo adama wo ya ri ngasi atukura dimpa herbal mixture so nebia from 024-877-8899 entontom ho wapie krom ose moja bi nchen moja bi se yeye na entontom a opie ye bisa de oja ni mfikyerem a ne fuye ana de ototo regu basabasa ma eka ni entontro wa munsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi mefa ho ben na enso funtum wo sa batatwene nti wai na oti abibimem kwati ebuno metre malaria na me de me pimpam trefo ne dimpa herbal mixture malaria shia no ni sa sie tu befua de hwehwemu akire se wonya malaria nom dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ni de onyamfie dumienu enya mamo FDA age edwedie nkrato atomu se eye atumidie ye bi yo adama wo ya ri ngasi atukura dimpa herbal mixture so nebia from 024 ene yebeka ayapomde ho wiase de ehia wiase pa yawapomde bible say yenhwehwe kwatenten a hode wom wo de yede elutem tetenase ne enka pomde ho nsem de wo benom a ebema wo kwatenten a hode wom a obetimi de dudwuma wasetenemu wo nkwan wade o wo pomde a wutibi ade nyina wasetenemu elutem atom se fra edimpa eye mixture for se omomra ne enka eye de ehinta wa ye yapomde ho na yesoso yensipi yetima kwa adwuma pa yetima ye adwuma pa ntene dimpa wa ha na apomdin ene yede ede mo betwen komo akwa memo akwa ba yeja ede na wo ma yene wede anokwe enwumre mi pese me di edro mienu sonkwe ho adanse eche wahwefo mo hwe wa chichire ne benche nyina no se no ne mienu ne de asiku eye gasto mixture wow ene dimpa aya dimpa herbal mixture juma be ne di juma die dance pacho me ndika nso we ni we ye dimpa herbal mixture we ni juma die ye mienu pe the juma die malaria fever ana typhoid fever malaria ne fever nsa ya rebia kofi they say one who say nsuo ne toto nsuo gugu na Ghana ha emamu ha oko hospital about nipa 100 ne ho a emu 60 ekwa ahododo because malaria out of 100% no 60% eye malaria obi anumato obi ntimi ndidi ne ho ayehye na apo so eye nemre aduane to nanum anu afi obe collab obe kwa test no ebe ba na say malaria na emamu am say malaria no edidi agro bibri because ntontom ye nyom ne da sorry am say presidential palace a friend say Flagstaff house in ntontom but ya find ntontom say a acute problem enya chronic because acute ba onu meduane ko entina also acute is chronic say bia diabetes and pressure intini ye malaria serious ye typhoid is serious and so when you are etimi kunipa entam so saying the chronic in a cry. Chronic in the number better so no why better now fibo. This wo. But when you bet make your own corner so within shortest possible time. Wow. Malaria bet make shortest possible time. Community ya yedin komo. Ahye for hwe na ade beche. Untimi ma wa campaign. Within 48 hours malaria bet make if it left untreated. But me canfo edro aye friend dimpa heba me shamo bi biara wo hwe say malaria nko dia edro we ko ni pedema within 24 hours there's so significant improvement in your health so where huna nenye malaria jai na zo mu abia ba on se sia na ho kyena doso amanfo di anwa pi obewie na no da koda odidi ye na no da koda na anwa na ye de ata no enti circulation bia na say
blood circulation be na taking place nti we na why no for eno so timi di malaria ba malaria dey ba ko pe ni ba eye plasmodium parasite entontom ene dey ba typhoid fever enso enye abayi yare enso eye salmonella typhi okay sa bacteria no ewo aduane ayedi ene nsu aye no what Ghana ha onom say water per dimpa heba mechane because aduane ayedi ene nsu aye nom na ne kofa yare brey e pacho gastromicha sa do yo we na be bayare and am ko pay bi man na me nkemu asem me pese wa kemu asem because me de man na no ni minimum no wa ne sa adwuma na ye no e ko ti pese wa se ko bi yare ma yare ko so bi se ana bi se ma yare ko ana so bi ni toa e ma yare ko ti wa uni bi na ko je bi kisi no e je me ba de ya e je no e be je obi a ko bi na de e won say na last week garlic mo garlic okay garlic but they told me status ana madam lady bi Abigail a friend was Clement na we na so a new product am neighbor no say for den na say for stomach ulcer no say hey asem no ko bofi ana say adai o say me ma men dey bia na no dem kofi me dey do ne man Friday just last week Friday Monday me wanna Abigail friend me Clement me say yes hey I want asem e si fia na say adai o say if say me dey do ne man me Friday no abesi Monday no maame no mo this yef no so e wo fie ho da anam se sa 3 days pe for most significant improvement e pa chokofi say stomach ulcer pa and also bacteria dey ban e fen helicobacter pylori we am dey come gloria we konkoli kwan so konkoli say twene ase Gloria o twini ase wiwe ya meja bro ne jabe ha na kofi kofi mo medro ye osa wiwe ya no na be dey me dey bro twini ase for me so mo Gloria me say na du na ani o meje me ni gastromisha me ba na na ye friend ya we me dey man na odutu no say da me minim na afi dey eja ye friend no ekọ sai osa e ya dey me we 2 pen numbers 4 say 2 and 4 we malaria and a typhoid and a we so ye yefunyade and a ulcer uji we are we no pem numbers bi awadama obi ka we so obi timi busa say enti mia metimi anya ulcer metimi anya typhoid yes it's real obi timi anya nipa ba kope obi timi anya ulcer obi timi anya typhoid amana enti obi timi anum ni mienu nyina abom and say hwe edo pe bia enye na kumasi ha oko kolina heba ashdown benya bi oko misty ewo mromu benya bi oko dani heba benya bi oko apedan ko benya bi ebia wo Cape Coast oko pena heba benya bi owo mankesim oko jefe heba benya bi oko nkran so dia nkran ne potem tema nana boache obenya bi o kanshi draglin obenya bi o cancer obenya bi o repash obenya bi o tinate shops I trash Ghana mamu nyina Ubenyabi. Obi so fraud also directing and answer where who sa kwana. So obi ko baby na so wenyabi our friend number ya. 0248 77 88 99. Baby bia wo bia our friend number 0248 77 88 99. Ope ba kwato anadu go watu a our friend number ya ye betimi abo o sa kwana. Onu ameka asem bi yare nti obi antimi anka na asem. Yare nti ene be ma yemre yare nti obi ajapade aje free nsem yare nti ene obi nidi oti esum over dem yare ya o yare ya ente ne wo nkwa ho bomodi an so be pe wapomudi wate wo se we ade 9 yare 9 na esa ewum ba ko 1:2 aye pem number we gastromesha se eye ulcer ana ye funu we ebesa yare no sanso na ye dimpa eye mesha and so malaria and a typhoid. We are no time I rabbi doing our setting, no Japan will be befa. We are a dear yarn, Yaram Timobian can ask him. Yarentiam will be a help me, Papa Bion.
owie se jepode nyina wuska na nso ene yare nti ogudem this was ma na yede wadidi upon the sika nyina no this was ma adna wotena sama yare de age watena wias age watena edem bomodi anso benya eye gastomesha no wanya edi pa no kabum yare nti kan nyini mienu bom na no mate phone number is 0248 77 8899 0248 778899 bomodi anso obo phone number no waje dimpa nro ni bi na wo so sipi no sita na wo so nya pomde nkwawom ahadam de dwumadi ni besi me friend ko face bonten eskutu yipebre bomodi anso china obesa hia from 7 to 8 pm na yensa enhia oye wiase na okwa peace bye bye entontom ho ho wa pie krom ose moja bi nchen moja bi se ye